Portugalete, baliza 4 y preparándonos Hondarribi, calle 2, Kaiku, calle 4. Si em dius et vull, que el sol faci el dia molt més llarg i així robar temps al temps un rellotge aturat. Que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així prenc tot el fruit que et vulgui donar pel camí que a poc escrius pel demà. Que demà vamos entrando Hondarribi, calle 2, Kaiku, calle 4 y preparando Urdaibai, calle 2, San Pedro, calle 4. Si vens amb mi, no em demanis un camí planer, ni estels d'argent, ni un demà ple de promeses sols. Un cop de sort, que la vida ens doni un camí ben llarg. I així prenc tot el que et vulgui donar pel camí que a poc escrius pel demà. Que demà m'encara el fet de cada pas. Per això malgrat la boira cal caminar. I així prenc tot el fet que pugui donar pel camí que a poc escrius pel demà. Que demà m'encara el fet de cada pas. Per això malgrat la boira cal caminar. Bueno, ikusi dugu azkantatako traineria urten gabe. Lehenengo urten gabe Orillo bigarren kaletik eta Zierbenak laugarrenetik, Minitxu batera San Juanes bigarrenetik eta Portugaletek laugarrenetik, gero Hondarribi bigarrenetik eta Kaiku laugarrenetik, eta azkenek Tandi Zarratzen Urdaibai bigarrenetik eta San Pedro laugarrenetik. Tal y como hemos visto, esta última tanda también ya ha salido. Primero han salido por la calle 2 Orio, por la 4 Ciervana. Al de un minuto ha salido San Juan por la 2, Portugalete por la 4. Después Hondarribi por la calle 2 y Kaiku por la 4. Y para cerrar la tanda, por la calle 2 ha salido Urdaibai y por la calle 4 San Pedro. Tira Zorillok, bigarren kaletik 6-0 zazpi, 6-0-7, eta Zierbenak laugarren kaletik 6-berrogeta bat, 6-41. Portugaleten denboria lehenengo ziagogan 6-hogeta lau, 6-24. Kaikun denboria lehenengo ziagogan 6-amazazpi, 6-17. Urdaibai denboria lehenengo ziagogan 6-0-0, 6-0-0. Tras San Pedro denboria ziagogan 6-amazazpi, 6-17. Beraz, lehenengo ziagogan denborarik onena, Urdaibai 6-0-0. Por lo tanto, mejor tiempo la primera Ciaboga, Urdaibai, con un tiempo de 6-0-0.
we've always done before. Giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer. Secret shining in you. But how much of you is repetition? That you do with such an intent. Ongi etorriak, ana traktumaren jale, entzera eta euskalduna, Euskal Herria maizte. Horizio bigarren ziagako denboria, 10:48. 10:58. Zierbenen bigarren ziagako denboria, 11:26. 11:36. Euskal Herria maizte. Portugaleten ziagako denboria, 11:13. 11:13. Eta San Juanen ziagako denboria, 11:24. 11:24. Hondarribin ziagako denboria, 11:05. 11:08. Kaikum ziagogan, 11:28. 11:28. Para mi morena, que todo la candela, que revela, que pelea, cositos envenena, me quita nuestra tierra, una luz pequeña tierra, no hay ley ni hombre que así se detenga, cuando vuela a mi lado, me siento las estrellas, en mi corazón, existe solo ella, caminando por la vida. Urdaibain bigarren ziagako denboria, 10:57. 10:57. San Pedron bigarren ziagako denboria, 11:17. 11:17. Beraz, estropada buruan, Urdaibaik segitzen dau, 10:57ko denboriaz, segundu bakar bat ataraten dut hori. En cabeza de regata, en esta segunda ciagoga, está Urdaibai con un tiempo de 10:57, que le está sacando un segundo a Orio. Lo bajo de la vaca, llevamos al diablo en la cadera. No need to get about it. One life. No one else, you and I.
Irugarren ziagako denporak, Orizok, 17-26, 17-26. Zierbenak, 18-29, 18-29. San Juan, 18-02, 18-02. Portugaletek, 17-13, 17-53. Kaikun ziagako denporia, 18-18, 18-18. Urdaibai ziagako denporia, 17-20, 17-20. San Pedro Irugarren ziagako denporia, 18-05, 18-05. Beraz, momentuz, estropada buruan Urdaibai daukagu 17-20ko denporiagaz. Udaberria iritsura ikutuko duzu Frantzar merkantalturaren txandara orain, legatu berri du eta pozarren aurkeztuko dugu Likobal izeneko doi. 56. Tiempo final de Orio, 22-05-56. Except the way you sounded when you told me you didn't know what I do. Let's just tell them that we met in jail. Send me a letter that said if you're on Jackson, close your eyes and catch the sun that you and only seem to me. But now I'm thinking that I'm a drug, not to be, and I was hoping you would say me out and down it, we'll find it. Zierbenan azkan denporia, 23-27-08. 23-27-08. San Juan, 22-29-22, 22-59-52. Ondarribik, 22-29-71, 22-39-71. Eta Portugalete markatu, 22-29-71, 22-39-71. Ondarribik, 22-20-82, 22-20-82. Azkan denporia, 22-20-82, 22-20-82. Kaikun azkan denporia, 23-13-78, 23-13-78. Urdaibai azkan denporia, 21-59-62, 21-59-62. Eta San Pedro azkan denporia, 23-01-53. Beraz, estropadeien irabazlia, lekitxoko 25. ikurrin honen irabazlia,
Urdaibai izan da, 21 minutxu, 49 segundu, eta 62 ehuneko denporia da.